Surat Loksabha achugthai BJP ni party ne Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat angai thangka Congress ni angai party ni rokni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori rekha tei khoroksar party ni rokbo tabok Surat Loksabha achugthai tei Chongmari angya a kendra bo BJP ni party ne Mukesh Kumar no kwplai angkha khonai gosmurikha Surat ni returning officer kodugma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari party yakari kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai BJP ni party ne Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat angai thangka Congress ni angai party ni rokni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori rekha tei khoroksar party ni rokbo tabok Surat Loksabha achugthai tei Chongmari angya a kendra bo BJP ni party ne Mukesh Kumar no kwplai angkha khonai gosmurikha Surat ni returning officer kodugma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari party yakari kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai BJP ni party ne Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat angai thangka Congress ni angai party ni rokni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori rekha tei khoroksar party ni rokbo tabok Surat Loksabha achugthai tei Chongmari angya a kendra bo BJP ni party ne Mukesh Kumar no kwplai angkha khonai gosmurikha Surat ni returning officer kodugma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari party yakari kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai BJP ni party ne Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat angai thangka Congress ni angai party ni rokni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori rekha tei khoroksar party ni rokbo tabok Surat Loksabha achugthai tei Chongmari angya a kendra bo BJP ni party ne Mukesh Kumar no kwplai angkha khonai gosmurikha Surat ni returning officer kodugma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari party yakari kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai BJP ni party ne Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat angai thangka Congress ni angai party ni rokni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori rekha tei khoroksar party ni rokbo tabok Surat Loksabha achugthai tei Chongmari angya a kendra bo BJP ni party ne Mukesh Kumar no kwplai angkha khonai gosmurikha Surat ni returning officer kodugma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari party yakari kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai BJP ni party ne Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat angai thangka Congress ni angai party ni rokni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori rekha tei khoroksar party ni rokbo tabok Surat Loksabha achugthai tei Chongmari angya a kendra bo BJP ni party ne Mukesh Kumar no kwplai angkha khonai gosmurikha Surat ni returning officer kodugma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari party yakari kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai BJP ni party ne Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat angai thangka Congress ni angai party ni rokni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori rekha tei khoroksar party ni rokbo tabok Surat Loksabha achugthai tei Chongmari angya a kendra bo BJP ni party ne Mukesh Kumar no kwplai angkha khonai gosmurikha Surat ni returning officer kodugma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari party yakari kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai BJP ni party ne Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat angai thangka Congress ni angai party ni rokni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori rekha tei khoroksar party ni rokbo tabok Surat Loksabha achugthai tei Chongmari angya a kendra bo BJP ni party ne Mukesh Kumar no kwplai angkha khonai gosmurikha Surat ni returning officer kodugma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari party yakari kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai BJP ni party ne Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat angai thangka Congress ni angai party ni rokni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori rekha tei khoroksar party ni rokbo tabok Surat Loksabha achugthai tei Chongmari angya a kendra bo BJP ni party ne Mukesh Kumar no kwplai angkha khonai gosmurikha Surat ni returning officer kodugma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari party yakari kaisa achugthai mankha BJP poto
2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai bo BJP ni pachainai Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat angai thangka Congress ni angai pachainai rok ni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori dekha tei khorokchar pachainai rok bo tabok Surat Loksabha achugthai bo tei Chongmari angya a kendra bo BJP ni pachainai Mukesh Kumar no kwplai angkha khonai bosimurikha Surat ni returning officer kodokma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari Bataya Kari Kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai bo BJP ni pachainai Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat angai thangka Congress ni angai pachainai rok ni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori dekha tei khorokchar pachainai rok bo tabok Surat Loksabha achugthai bo tei Chongmari angya a kendra bo BJP ni pachainai Mukesh Kumar no kwplai angkha khonai bosimurikha Surat ni returning officer kodokma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari Bataya Kari Kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai bo BJP ni pachainai Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat angai thangka Congress ni angai pachainai rok ni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori dekha tei khorokchar pachainai rok bo tabok Surat Loksabha achugthai bo tei Chongmari angya a kendra bo BJP ni pachainai Mukesh Kumar no kwplai angkha khonai bosimurikha Surat ni returning officer kodokma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari Bataya Kari Kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai bo BJP ni pachainai Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat angai thangka Congress ni angai pachainai rok ni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori dekha tei khorokchar pachainai rok bo tabok Surat Loksabha achugthai bo tei Chongmari angya a kendra bo BJP ni pachainai Mukesh Kumar no kwplai angkha khonai bosimurikha Surat ni returning officer kodokma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari Bataya Kari Kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai bo BJP ni pachainai Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat angai thangka Congress ni angai pachainai rok ni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori dekha tei khorokchar pachainai rok bo tabok Surat Loksabha achugthai bo tei Chongmari angya a kendra bo BJP ni pachainai Mukesh Kumar no kwplai angkha khonai bosimurikha Surat ni returning officer kodokma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari Bataya Kari Kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai bo BJP ni pachainai Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat angai thangka Congress ni angai pachainai rok ni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori dekha tei khorokchar pachainai rok bo tabok Surat Loksabha achugthai bo tei Chongmari angya a kendra bo BJP ni pachainai Mukesh Kumar no kwplai angkha khonai bosimurikha Surat ni returning officer kodokma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari Bataya Kari Kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai bo BJP ni pachainai Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat angai thangka Congress ni angai pachainai rok ni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori dekha tei khorokchar pachainai rok bo tabok Surat Loksabha achugthai bo tei Chongmari angya a kendra bo BJP ni pachainai Mukesh Kumar no kwplai angkha khonai bosimurikha Surat ni returning officer kodokma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari Bataya Kari Kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai bo BJP ni pachainai Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat angai thangka Congress ni angai pachainai rok ni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori dekha tei khorokchar pachainai rok bo tabok Surat Loksabha achugthai bo tei Chongmari angya a kendra bo BJP ni pachainai Mukesh Kumar no kwplai angkha khonai bosimurikha Surat ni returning officer kodokma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari Bataya Kari Kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai bo BJP ni pachainai Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat angai thangka Congress ni angai pachainai rok ni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori dekha tei khorokchar pachainai rok bo tabok Surat Loksabha achugthai bo tei Chongmari angya a kendra bo BJP ni pachainai Mukesh Kumar no kwplai angkha khonai bosimurikha Surat ni returning officer kodokma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari Bataya Kari Kaisa achugthai mankha BJP poto
2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai bo BJP ni party ni Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat ang thangka Congress ni ang party ni rogni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori dekha tei khorokchar party ni rogbo tabok Surat Loksabha achugthai bo tei Chongmari india a kendra bo BJP ni party ni Mukesh Kumar no kwaplai ang khonai kwashmurika Surat ni returning officer kodugma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari bataya kari kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai bo BJP ni party ni Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat ang thangka Congress ni ang party ni rogni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori dekha tei khorokchar party ni rogbo tabok Surat Loksabha achugthai bo tei Chongmari india a kendra bo BJP ni party ni Mukesh Kumar no kwaplai ang khonai kwashmurika Surat ni returning officer kodugma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari bataya kari kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai bo BJP ni party ni Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat ang thangka Congress ni ang party ni rogni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori dekha tei khorokchar party ni rogbo tabok Surat Loksabha achugthai bo tei Chongmari india a kendra bo BJP ni party ni Mukesh Kumar no kwaplai ang khonai kwashmurika Surat ni returning officer kodugma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari bataya kari kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai bo BJP ni party ni Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat ang thangka Congress ni ang party ni rogni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori dekha tei khorokchar party ni rogbo tabok Surat Loksabha achugthai bo tei Chongmari india a kendra bo BJP ni party ni Mukesh Kumar no kwaplai ang khonai kwashmurika Surat ni returning officer kodugma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari bataya kari kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai bo BJP ni party ni Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat ang thangka Congress ni ang party ni rogni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori dekha tei khorokchar party ni rogbo tabok Surat Loksabha achugthai bo tei Chongmari india a kendra bo BJP ni party ni Mukesh Kumar no kwaplai ang khonai kwashmurika Surat ni returning officer kodugma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari bataya kari kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai bo BJP ni party ni Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat ang thangka Congress ni ang party ni rogni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori dekha tei khorokchar party ni rogbo tabok Surat Loksabha achugthai bo tei Chongmari india a kendra bo BJP ni party ni Mukesh Kumar no kwaplai ang khonai kwashmurika Surat ni returning officer kodugma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari bataya kari kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai bo BJP ni party ni Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat ang thangka Congress ni ang party ni rogni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori dekha tei khorokchar party ni rogbo tabok Surat Loksabha achugthai bo tei Chongmari india a kendra bo BJP ni party ni Mukesh Kumar no kwaplai ang khonai kwashmurika Surat ni returning officer kodugma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari bataya kari kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai bo BJP ni party ni Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat ang thangka Congress ni ang party ni rogni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori dekha tei khorokchar party ni rogbo tabok Surat Loksabha achugthai bo tei Chongmari india a kendra bo BJP ni party ni Mukesh Kumar no kwaplai ang khonai kwashmurika Surat ni returning officer kodugma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari bataya kari kaisa achugthai mankha BJP poto 2024 Loksabha Budo BJP ni kwplaimwng Chongmari ni swkang no Surat Loksabha achugthai bo BJP ni party ni Mukesh Kumar Chandrakant dalal ni kwplaimwng Surat Loksabha kendra ni sime age no bat ang thangka Congress ni ang party ni rogni nomination balai kaisa ni ulo kaisa mungnori dekha tei khorokchar party ni rogbo tabok Surat Loksabha achugthai bo tei Chongmari india a kendra bo BJP ni party ni Mukesh Kumar no kwaplai ang khonai kwashmurika Surat ni returning officer kodugma halni ulo Gujarat Loksabha Chongmari bataya kari kaisa achugthai mankha BJP poto 2000